Dobar dan. Možda me znate ko gaming novinara, lika koji recenzira igre i tehnologiju već 20 godina, preko zapravo 20 godina, ali da bi mogao to raditi tako dugo, da me nešto malo resetira s vremena na vrijeme, malo pročisti nepce od konzola i framerate i Call of Duty-a i svega, morao sam naći neke nove interese po putu. Pa ću vam danas u videu objasniti zašto sam potrošio skoro 40.000 eura na 4 godine starog Golfa. A mislim, stvarno nije tako duboko. Aute volim, vrlo, činjenica. Nisam sad siguran je li 5 ili 7 ili koji ono razred, ali kad smo dobili fiziku, meni je to bilo kao, ovo objašnjava stvari. I odmah sam to zavolio, znaš, akceleracija, gibanje, masa, ne znam, uvijek me zanimale te stvari. Volim trkeljat sam nešto svojim rukama kad imam vremena. U međuvremenu sam očito otišao u digitaliju pa je bilo malo vremena za to, ali zato se i nekako izrodila ljubav prema autima. Oni su bili malo odmak od digitalnog i nešto malo više opipljivo, mehanički, vezano uz tu ljubav za fizikom. Mislim, nemojte me krivo shvatiti, nisam ja neki fizičar, niti mehaničar, ni ništa tako, nego volim učiti o tim stvarima. Jednostavno, to mi je zanimljivo. To je nešto što u slobodno vrijeme malo proučavam. Kako stvari rade, znaš, kako motor priča s mjenjačem ili kako ovjes u autu priča sa cestom i gumama, da skine par sekundi s nekog kruga na stazi. A volim i autoindustriju, svi ti ikonični brendovi, modeli, sva ta povijest. Zanimljivo mi je sve to, I onda si dozvolim biti malo ovako financijski neodgovoran i uzeti malo prebrzog i preskupog Golfa koji malo i previše troši. Zapravo čak i ok potrošnja, ne mogu se žaliti. Ali uglavnom, osim ovog Golfa o kojem ću pričati kroz cijeli video, imam još jedan sportski vikend auto, projekt auto. I o njemu bi vam volio ispričati priču, pa ako vam se svidi ovaj video, lajkajte, preplatite se, znate sve i bit će uskoro, nadam se, i taj drugi auto. A kažem vam, to ne želite propustiti. To mi je puno draži auto od ovoga za vozit, iako ovaj je puno bolji za svaki dan. I ovo je moj Golf 8 GTI Club Sport, moj dnevni auto. I taj Club Sport dio je jako bitan i objasnit ću vam kasnije kroz video šta to sve znači, ali znam što sad mislite kad ga vidite. Ajme Igore, to je neki nabrijani Golf, pa to voze mladi momci što govore tebra i nose kape naopako. A mislim, niste u krivu, znaju ti momci šta valja, ali Golf GTI je, meni... Jel moguće ovo? Ujedno, Golf je ikona cijele autoindustrije u ovoj hot hatch klasi. To je začetnik Volkswagenove performance divizije i auto koji je udario temelje cijele hot hatch kategorije kao takve. To je ono razuman izbor ljubitelja automobila koji žele dobre performanse za svaki dan, auto koji je udoban za svaki dan, malo onako bruji zanimljivo kad ga voziš, pravi benzinac i ako treba otići na neki track day, dobro će se snaći. U ovoj 8. generaciji ima i brdo tehnologije, o tome ćemo puno pričati, znate da ja volim tehnologiju i dosta i košta do duše. Tamo sam htio reći da ljubitelji automobila su uvijek GTI birali jer je ujedno i priuštljiv, ali malo su cijene postale lude. Ovakav kad je bio nov, mogu je koštati do 60.000 eura, ovisno o opremi, a danas ako hoćeš kupiti novog Golfa R, koji je samo malo bolji od ovoga, 70.000 eura, čovječe. A zato kupiš jednog ovako koja 4-5 godina starog, malo kilometara, krivulja deprecijacije je taman počela usporavati, pa više ne gubi vrijednost tako brzo. I znaš, to je Golf, dobro drži vrijednost općenito i uvijek će se lako prodati, pogotovo GTI ili ovako neka malo posebnija izdanja. Ok, ali zašto sam uzeo GTI Club Sport, a ne GTI-a, običnog ili R ili bilo šta drugo? Koliko imate vremena? Ajmo sjest. Prije ovoga imao sam Peugeot 508 GT, crven, prekrasan, limuzina. Nikad nisam dobio toliko komplimenata od žena nego za taj auto. Imao je brdo tehnologije, znaš, 2021. godište, lijepo opremljen, Night Vision je imao, šiber, toner, printer, sve. Ali ljepota je prolazna, a parking mjesta sve manje. A taj auto je ogroman. I nakon godine dana mučenja s parkiranjem u određenim garažama i činjenicom da imam predug auto koji mi ne treba sa svim tim prostorom iza koji ne koristim, bio sam kao, ajmo uzeti drugačiji, opet obiteljski auto s 5 vrata, ali manji, malo zabavniji za voziti. Peugeot je bio malo i dosadan za voziti, iskreno. Htio sam nešto malo zabavnije, manje, lakše i možda malo više snage. I onda su apetiti porasli, onda sam tražio malo više, još više snage. Uglavnom završio sam u hot hatch kategoriji, logično. A šta tamo imaš? Megane RS, Focus ST, Hyundai i30N. Ta 3 sam otpisao samo zbog jedne stvari, iako su mi super auti i volim ih zapravo i vozio sam neke od njih.
Zbog interijera. Ti auti su jednostavno već dugo na tržištu, nisu duže vrijeme osvježeni, novi modeli još nisu dostupni i onda šta ćeš, malo je interijer zastario. Ali inače su mi super, ali zbog toga, ništa od njih. Onda sam gledao u smjeru premiuma, Mercedes A35, BMW 135i i Audi S3, ali nisam vidio da dobivam dovoljno više vrijednosti za ekstra cijenu koju traže. Znači, dosta su skuplji, a ne vidim baš da plaćam puno više išta konkretno osim značke, očito, jel? Barem po pitanju onih stvari koje su meni bile bitne. A mislim, RS3 i A45, to je već hyperhatch kategorija, to je ono 400 konja plus i to sve, to me nije zanimalo. To je isto preskupo i nije mi za svaki dan. GR Yaris, možda mi je trenutno najdraži hot hatch trenutno, ono, baš sve što ja volim, ali otpada za daily auto jer ima 3 vrata, ja obiteljski čovjek, trebam auto s 5 vrata. Onda imaš Civic Type R koji ima 5 vrata, ali ne mogu preći preko dizajna. Super je to auto, ali stari moj. Izgleda kao da se ide boriti protiv Decepticona, kao žurim, pustite me, Decepticoni su došli. I tako sve nekako padne do Golf 8 GTI Club Sporta. Ali zašto baš Club Sport, zašto ne GTI? Pa obični GTI je malo previše pitom, previše mekan, ja bih rekao, i dizajnom i snagom. Mislim, 245 konja je super, ali nema to više isti prizvuk kao prije 5-6 godina. Danas svaki drugi kineski plug-in hibrid ima toliko. I da, ti kineski plug-in hibridi su sporiji, nisu napravljeni da budu hot hatchevi i GTI je i dalje zanimljiv za voziti, ali kužite šta hoću reći, sama brojka konja nekako nije više impozantna i htio sam nešto malo ekstremnije, nešto malo onako s više sportskog duha i karaktera, s više prisustva na cesti također. A obični GTI učinili su ga prepitomog i po tom pitanju dizajna. Prednji branik je previše sličan Airlineu, znači običnom Golf 8 Diesel Airlineu. Ali naravno da je sve to dio njihovog plana. Ponudiš 2 opcije tržištu hot hatcheva, odnosno 3 sa Airom. Jedan je malo pitom, drugi je malo ekstremniji i onda je treći kao potpuni luđak. Ali uglavnom GTI Club Sport mi je bio taman ono što tražim. Dovoljno poseban, prisustva na cesti i više nego dovoljno snage. Ajde da vam ga pokažem. S prednje strane na znaku imamo jednog leptira trenutno, ne znam da li ga vidite, ali osim toga Club Sport je poseban s ove strane po kljovama ovima. Ima totalno drugačiji branik sa puno ove crne plastike i samo ove kljove štrše van nekako i, znaš, agresivnije kao. Kad to vidiš u retrovizoru, znaš da ćete uskoro prestići. Osim toga ima ovdje dodatne rupe za hlađenje, vidite, što GTI nema jer mu ne treba za tu snagu, ali ima GTI inače ovdje one forama glenke, to zbog tih rupa i dodatnog hlađenja na Club Sportu zapravo izgubite. Osim toga GTI ko GTI, znači GTI logo i ta crvena traka ikonična koja, ovo je fora detalj, prolazi kroz samo kućište farova koji su prilično skupi, LED Matrix farovi, pa da, to je super, zaštitio sam ih PP folijom, to je najbolje što možeš, ali generalno pazite na svoje farove, ljudi. Farovi imaju nekoliko modova rada, ovako izgleda kad je sve upaljeno i taj light bar koji povezuje 2 fara. Pazi, ovo je auto iz 2021. Znači, Volkswagen među prvima ukrasio svjetlom svoj prednji dio na Golfu i ne znam, mislim da je zbog toga Golf 8 ljepše ostario i dalje djeluje moderno, iako evo sad ima već 5-6 godina. Sad sam išao ugasiti baš farove da vidite kako izgledaju samo dnevna svjetla, ovako to izgleda po danu. Inače, ovaj light bar ne svijetli po danu, ali može se napraviti da svijetli po danu. Meni je fora, ja ga volim, meni je dobro. Sa stražnje strane ova svjetla su nadoplata, IQ Light Volkswagenov, isto koji je naprijed. Izgledaju fino, imaju one putajuće žmigavce i 3D efekt i tako dalje, ali to je isto kod GTI-a i R-a. Ono po čemu ćete Club Sport prepoznat je drugačiji difuzor i veće ove rore iza jer ima drugačiji malo ispuh, zbog čega i malo bolje zvuči. Svaki Club Sport dolazi s ovim krovnim spoilerom koji ga čini malo onako posebnijim i zapravo kogod ima GTI-a ili R-a, a da nemaju taj spoiler, jer čak i kod R-a je to nadoplata, svi ga žele. Svi samo gledaju kako ću staviti taj performance paket spoiler, a kod R-a je to performance paket, u Club Sportu je to standardna oprema. Ljudi često misle da sam ja ovo dodao, ali ne, ova traka je zapravo standardna oprema Club Sporta, po tome ga isto možete prepoznati. Ali zanimljivo je to, iako će vam Volkswagen uzeti nekoliko tisuća eura više za Club Sport model, neće nigdje napisati Club Sport ili CS logo staviti ili bilo šta takvo. Tako da ipak i jesam dodao ovaj završetak te trake, jer nekako mi je bilo glupo da ne ide do kraja. Inače traka ide samo ovdje do vrata. I sad na kraju piše Club Sport. Neki Njemci to rade, na eBayu kupio. Felge sam isto malo promijenio i olakšao. U originalu ovaj auto je došao sa 19-inčnim Adelaide felgama od Volkswagena i svaka od njih je teška skoro 13 kila. Lijepe su to felge, ali htio sam nešto malo lakše i uglavnom bilo mi je
dosadno i onda sam tražio felge 2 mjeseca i na kraju se odlučio za ove. Motek MCR2 Ultralight. Ova svaka ima 8,9 kg. I bilo je teško naći ovaj čep koji paše na tu felgu, ali htio sam da ima taj OEM izgled i onda posebni šarafi i sve. Uglavnom, volim te stvari lickat. I znate šta, budući da originalne Volkswagenove felge dobro drže vrijednost, lijepo sam ih i prodao, pa su ove ispale ne baš besplatne, ok, ipak je to koštalo, ali skoro besplatne. Veliki pozdrav za dečke koji su kupili te moje originalne felge i onda kad sam se pojavio prepoznali da sam to naravno ja. Igor Balan. By the way, taktički vam pokazujem baš ovu felgu jer ta je super i nova i lijepo izgleda, mislim nije oprana, ali uglavnom ona s druge strane, ona je malo ogrebana već je malo ogrebana, ali nisam to ja. To je neko drugi. Clubsport dolazi s većim kočnicama, 357 mm diskovi bušeni, lijepo izgledaju, plus ova kočiona klješta u crvenom sa GTI logotipom ikoničnim. Mislim, stvarno lijepo, plus lijepo i koče. Malo to varira, ovisno ako imate DCC, adaptivni ovjes ili nemate, ali Clubsport je i 10 mm niži od običnog GTI-a i 15 mm niži od Golfa običnog, jel? Ali važnije od toga, Clubsport ima drugačije podešen ovjes, čak i neke druge komponente ovjesa. Naprimjer, nagib kotača, negativni nagib je minus 1,2 stupnja drugačiji, ajmo reći agresivniji nego na GTI-u, za manje podupravljanja u jakim zavojima. To uglavnom možda se malo osjeti na stazi. A najvažnije od svega, pogotovo za spomenutu kafani ili roštilju s dečkima, je da GTI Clubsport nema 245 konja, nego okruglo 300. Ova hauba je jako teška, a onda još više boli činjenica da moraš koristiti ovo da ju pridržavaš gore, nakon što smo zadnjih par generacija imali one plinske liftere. Ali to ovaj put ne dobiješ i nije bitno jesi uzeo Clubsport ili Air, te skuplje verzije, ne dobiješ, jednostavno Golf 8 to nema. A pazi, imaš pripremu za te liftere, imaš ovdje i onda to staviš i to je prva stvar što naprave mnogi vlasnici. Kupiš na eBayu ili negdje te liftere i onda si staviš. Ali zašto je Volkswagen to ovako napravio? Kao, hej, stavite si sami, bit će vam gušt, ajde, vikend projekt malo. Odi doma Volkswagen, pijan si. A iza možda najdosadnijeg poklopca motora u cijeloj autoindustriji, na kojem ne piše ni Volkswagen, ni GTI, ni Clubsport, ništa ne piše, samo je komad plastike ovako mekane. Iza njega stoji 2.0 turbobenzinac, EA888, legendaran motor, generacija 4 je ovo i da bi Clubsport imao tih 300 konja, ima bolji Continentalov turbo, malo bolje hlađenje također i tako, 300 konja, 400 Nm i zbog toga se ubrzanje od 0 do 100, iako je pogon samo na prednjoj osovini, događa za 5,6 sekundi, dok običnom GTI-u treba 6,4. Zapravo mislim da je obični GTI na 6.2 ili 6.3 od 0 do 100, ali nebitno to. Kralj ubrzanja je naravno Golf Air sa tim svojim pogonom na sva 4 kotača. 20 konja više od ovog Clubsporta je pogon na sva 4 i to ti je dovoljno da ideš ispod 5 sekundi. I to je impresivno, ali malo je i teži zbog tog pogona na sva 4, oko 100 kg više od ovog Clubsporta i to je bitno za dinamiku i agilnost, a ponekad i na stazi toliko bitnije da je malo brži. Ponekad, nemojmo se lagati, Golf Air je zvijer i on je nekako uvijek brži i zabavniji u tim ubrzanjima, a Clubsport je nekad brži i zabavniji na stazi. Zapravo najbrži Volkswagenov auto na legendarnom Nürburgringu u Njemačkoj nije Golf 8 Air, nego Golf 8.5 GTI Edition 50, on je upravo izašao, ima 25 konja više od ovoga, iako vrlo su slični i to je prednji pogon i baziran je na ovakvom Clubsportu, samo na malo novijoj generaciji, ima još malo podešen ovjes i evo upravo je porazio ne samo sve ostale Golfove i sve ostale Volkswagenove aute na toj stazi, nego i sve druge aute sa prednjim pogonom. Ukratko, napokon je neko porazio Civic Type R za par dijelića sekunde, ali svejedno pobjedili su, znaš, ovo je sad, mislim, ovo nije ovo, ali taj sličan je, mislim, pustite mi malo da zamišljam da je ovaj dovoljno sličan tome. Doduše, Civic Type R je manualac, znaš, treba poštovati manualce i reći vam jednu stvar o tom ovom weekend autu, to je manualac, jedan od najboljih na svijetu, realno, osjećaja mijenjanja, ali dobro, to je sa strane, nego Civic Type R je stvarno super auto i DSG je skoro nepravedna prednost. I zanimljivo je koliko je elektronike i softvera potrebno da se tih 300 konja na prednjoj osovini drži pod kontrolom. Imaš više sustava koji svi rade paralelno i
pokušavaju natjerati auto da ide ravno umjesto da poludi. Mislim, imaš XDS, to je Volkswagenov sustav koji preko kočnica radi neku vrstu torque vektoringa, tako da unutarnji kotač malo uspori ako je takav neki zavoj, kako bi bolje auto rotirao. Onda imaš pravi VAQ, mehanički, limited slip diferencijal, kojega se može elektronički kontrolirati i time svime upravlja VDM, Vehicle Dynamics Manager Volkswagenov, koji je naravno software i elektronika povezana sa ESC sustavom, Electronic Stability Control, naravno, a to je još i DCC, Dynamic Chassis Control, koji upravlja adaptivnim ovjesom 1000 puta u sekundi također i onda sve to ima veze s ESC-om, naravno, ako je u sport postavci, ako je off, ako je normal i tako to. I ako vam je zlo, ako vam se riga sad nakon svega što sam rekao, jer se sjećate vremena kad su auti bili malo jednostavniji, malo siroviji, malo više mehanički povezani s vozačem, hej, razumijem vas, sve u redu, ali imajte jednu stvar na umu. Da ovaj auto nema sve te sustave, a svejedno ima 300 konja samo na prednjoj osovini, ne bi on išao od 0 do 100. Išao bi od 0 do groblja. Clubsport dolazi uz ova vrlo fina sjedala, imaš kožu, imaš alkantaru, imaš konac između, imaš malo tkanine, ima tu svega, jako su pomno dizajnirana, lijep šesterokutni uzorak koji se ponavlja i drugdje u autu je ovdje u Clubsport verziji dostupan stvarno dobro, imaš i lumbalnu podršku i sve to moraš podešavati ručno, to je jedini problem. Za ovako skup auto stvarno bi trebali imati već električno podešavanje, ali fora je da imaju ako nadoplatiš za kožna sjedala koja izgledaju još brutalnije i ne samo da imaju električno podešavanje, nego možeš čak i imati hlađenje sjedala. Ok, to je velika stvar, to je prvi put u Golfu da imaš funkciju hlađenja sjedala, ok? I to malo koji drugi auto u klasi uopće ima. Ali pazi, čak i ako uzmeš kožna sjedala, i dalje moraš ručno podešavati suvozačevo, jer električno vrijedi samo za vozača. Samo se vozač smije fino namještati. Šta se događa? Zapravo sam baš tražio ta kožna sjedala, ali nisam mogao naći ni jedan primjerak ovog Golfa GTI Club Sport koji ima kožna sjedala, ali ne šiber. Šiber, kogod je kupio kožna sjedala, uzeo je i šiber, kao full oprema. Ali šiber zna krckat s vremenom. Mene to iritira i to nisam htio riskirati da mi šiber počne krckati ili nešto tako. To me više živcira nego mi je lijepo imati šiber, ako me razumijete. Sad se tješim da nemam šiber, nemam ta druga jača sjedala, pa sam sve ukupno 50 kila lakši, jer te dvije komponente su zapravo malo teške. Ali to se ja kao tješim, realno uopće me nije briga za tu masu, koliko me bilo briga da imam ta sjedala, bilo bih lijepo imati. Interijer Golfa 8 je pokopan u recenzijama kad je prvi put izašao, znači prvi recenzenti bili su kao što su ovi slajderi, šta se tu događa? I u pravu su, stvarno slajderi za klimu loše rješenje, pogotovo po noći, mislim ne pogotovo, po danu su čak i ok, po noći su neupotrebljivi jer ne svijetle u mraku. Ali znate što, kad se malo naviknete sve to bude ok, stisneš ovdje klima shortcut i onda uđeš u klima meni i namjestiš šta god želiš, radi dovoljno brzo, uz malo navike sve ok. Ono što mislim da moramo pohvaliti kod interijera Golfa 8 je činjenica da su si napokon uzeli vremena i promijenili konkretno dizajn. Još od Golfa 3 pa do Golfa 7 dizajn interijera u Golfovima je uvijek bio sličan. Ta neka osnovna fizionomija dizajna gdje sve je nekako okruženo oko vozača, imaš tu negdje oslonit ruku i taj dio od suvozača je malo nekako odcijepljen. Ovdje nije tako, ovdje je druga filozofija jednostavno. Ne samo da su ekrani podignuti gore, bliže vidokruga, što ima smisla, nego imate sada tu te neke prečace, pa ispod imate mjesto za napuniti mobitel, imate tu lajsnu koja odjeljuje kao gornji od donjeg prostora. O tome pričam, ta fizionomija dizajna, to je ovdje kompletno drugačije, to je zahtijevalo konkretan dizajnerski trud i osmišljanje, i integraciju i to sve je dobro napravljeno je. Moram reći, ne sviđa mi se kako su integrirali ove ekrane u ovu crnu piano plastiku. Nekako, zašto moram vidjeti rubove gdje je taj ekran integriran? Isto tako je sa Virtual Cockpitom. Ali treba pohvaliti činjenicu da je Virtual Cockpit sad jedina opcija. Nema više onih analognih. Mislim, ok, možete biti nostalgični za time. Ja mislim da je Virtual Cockpit jednostavno superiorna stvar i ovo nije takav auto da bi analogni imali smisla. Analogni su meni fora, opet, u drugim autima. Ovdje hoću Virtual Cockpit, hoću sve moderno, hoću da sve prši od tehnologije i to u Golfu 8 dobiješ. Ambijentalno osvjetljenje je dosta lijepo nadograđeno, sad imamo 3 zone podešavanja, kao ova gornja koja se proteže i iznad lajsni ovih kod vrata, onda ova središnja koja svijetli ovdje
u pretincu na vratima i onda imate donju koja osvjetljava noge i sve to možete podešavati u raznim bojama. To je nešto što nema svaki auto u ovoj klasi zapravo. Čak ni kod premiuma nekad nemate tu razinu prilagodbe za takve fancy stvari. Po prvi put u Golfu općenito u osmici dobivamo heads-up display koji vidim sad jako lijepo, ali vrlo ga je teško snimiti pa vam ga ne mogu baš pokazati. U svakom slučaju dobar heads-up display, imate ga u boji, pokazuje adaptivni tempomat, informacije o cesti, da li lovi traku, da li ne lovi traku, čak i navigacijske upute može pokazati i da čak i preko Apple CarPlaya. I da, naravno da ima Android Auto i Apple CarPlay bežično ili žičano kroz dva USB-C porta, ovdje fino integrirana, oni svijetle u mraku pa ih je lako nataknut i također imate ovdje super dizajnerski riješen slot za bežično punjenje mobitela koji također može preko NFC-a pomoć da se brže spoji vaš mobitel bežično. Ono ima zanimljivih dizajnerskih rješenja, stvarno, i mislim da je ovo novo sučelje za mjenjač za DSG također lijepo izvedeno, iako ova plastika je malo simplistična i kasnije u, neću reći redizajnu, nego u novom modelu, od 2022. nadalje. Ja mislim tu imate piano black plastiku. Meni je draže zbog toga da imam 2021. koji nema piano black plastiku, jer ta se puno lakše grebucka. Ovo zato izgleda novo i dan danas. Ima i onaj gesture control. Vi kako radi dobro. Sad će, samo malo. Ajde ljudi gledaju. Evo ga, sad je proradilo. Znači, on ti pomakne ti ekran. Ovako, wow, ne moraš dirnuti ekran, nevjerojatno. Ja imam 360 parking senzore, znači oko cijelog auta, što je super i rade dobro. Nekad se znaju malo zbuniti, ali okej, ništa više od drugih autiju. Osim toga ima mogućnost samo parkiranja, pa stisneš tipku, on sam nađe mjesto, sam se parkira. Glupost koju sam jednom koristio, ali fora je vidjeti da on to radi sam kao. Osim toga imaš samo reverse kameru na Golfovima 8, nema mogućnosti za 360 kameru, što nije super, ali dodali su tu mogućnost u redizajnu, u faceliftu 8.5. Tako da možete imati napokon u Golfu 360 kameru u tim novima. Doduše, dodali su i toliko velik ekran u tom faceliftu da možeš Odiseju od Nolana pogledati, onako kako je režiser zamislio. Najgora stvar u interijeru su meni zapravo ova vrata. Užasno dosadni materijali, jednobojno, jednolično, kvaka je metalna, ok, ali ostatak je nekakva jeftina plastika. Ovo je na vrhu mekano, ok, ali ostatak je neka jeftina plastika. Najgore je što su tako jednolična, jednobojna, nekako dosadna za vidjeti. A to je dodirna površina s kojom interaktiraš svaki dan. Ja mislim da je to trebalo biti malo bolje. Volan je stvarno ok, dobra veličina, kvalitetna koža, perforirana na bokovima, detalji poput crvenog konca, ikonično kao za GTI, onda imate te neke crvene detalje u plastici tu, GTI logo i naravno te touch površine o kojima se toliko pričalo, stvarno su dobre, na njih se dosta brzo naviknete, funkcioniraju, stisneš tipku, osjetiš neki vibracijski povratni podražaj, slično ko na MacBookovima pa na onom njihovom touchpadu, koji zapravo ne stisneš, nego nekakav motorić ti zapravo daje neki vibracijski feedback nazad i to djeluje kao da si stisao. Tako je ovdje. Tako da dosta je onako high-end i funkcionalno. Jedini problem zapravo je ta tipka za grijanje volana. Možeš ju stvarno ovime slučajno stisnuti kad malo agresivnije voziš i onda usred ljeta upališ grijanje volana. To nije super. Još imaš 3 razine, pa da bi ga ugasio moraš ju još stisnuti 2 put, 3 put i onda gledaš jesam, nisam. To je smotano. Ovi auti se jako fino tuniraju, čipiraju, kako god hoćete. Postoje mape uglavnom i motora i mjenjača koje stvarno izvuku bolesne brojke za malo para. Nekih 1000 eura maks ćete platiti za dobru Stage 1 mapu i sa 300 konja skočit ćete prilično blizu ili čak do 400 ili preko 400. Vidio sam sve od 380 do 420 za Stage 1, ovisno o gorivu naravno. I to je ludo i ta elektronika bi trebala držati vas sigurnim i kad toliko malo pretjerate. U komfort modu savršeno komforan, čak i na ovim nezgodnim cestama na koje ćete povremeno u Hrvatskoj naletit, on to tako lijepo ugladi. DCC uglavnom moraš staviti u ovakve aute ako ih planiraš voziti svaki dan. Ako GTI-a Clubsporta uzimate kao oružje za stazu, što se kaže, ok, gevindice neke, uzmeš ga bez DCC-a jer onako znaš da ćeš taj aspekt mijenjati i ubijati ga u pod sve 5, ali za svaki dan. I ako želiš taj dualni karakter auta, DCC moraš uzeti. Nije ni tako skupa nadoplata, pogotovo za to
koliko mijenja karakter auta kad prebaciš iz jednog moda DCC-a u drugi. Znači, ako staviš ga u ovaj mod sport, koji je više od sporta, znači sport i onda imaš još 3 crtice iznad da bude još krući, na savršeno ravnoj cesti poput ove na kojoj se sad vozim, ja osjetim svaku ovu neravninu, stvarno. Doduše ne na volanu. Volan ima električnu letvu volana, klasika za golfove i mnoge druge moderne aute unazad zadnjih 15 godina valjda. I da, nemaš tu puno osjećaja teksture ceste, ali volan je direktan vrlo i za svaki dan je savršen jer zbog te električne letve može postati iznimno lagan u komfort modu i onda ga lagano parkiraš, znaš. Onaj drugi vikend auto, on ima pravu hidrauličku letvu volana i to je prekrasno. I volim ga jako i sve je to u redu, ali je tlaka za parkirat, ako ćemo biti iskreni. Ovdje kad ga ubacite u sport mod, taj volan isto tako poludi, postane krut i umjetno je to i osjeti se da je umjetno i nije najbolja električna letva volana na svijetu. Ima drugih sportskih automobila sa takvom letvom koji dobro to rade, ali lijepo postane teži u zavoju i osjećate tu masu i osjećate da se nešto događa s kotačima, iako nije uvijek jasno baš što, ali šasija dovoljno komunicira ispod guzice kada igrate onako malo ozbiljnije. Nije sam rekao igrate, wow. Da, ja sam gamer inače, tako da htio sam reći vozite sam htio reći, šta? Ostao sam u sport modu i možete primijetiti kako na savršeno ravnoj cesti ja bouncam, Ne, moramo ići nazad u individual. Individual je naravno mod koji koristim najviše i tu sam namjestio DCC na maksimalni komfort, steering na komfort, tako da je za svaki dan ugodan, a naš taj, kad voziš malo agresivnije, nije loše da je volan isto ovako lagan i onda, da, sve drugo je u sport uglavnom, tako da, to je dobro. I da, zvuk se promijeni također, puno toga se promijeni kad ovdje mijenjaš modove i to je isto jedan onako primjer tog dualnog karaktera u GTI-u i GTI Club Sportu, jel? Isto stvar imate i u Airu. U Airu zapravo imate još i drift mod, to zvuči zabavno i to je dio razloga zašto ponekad razmišljam, možda bi Air bio isto interesantan, ali ne, nekako više mi je zanimljiv ovaj GTI Club Sport i ta njegova malo dodatna agilnost i osjećaj laganosti, lakoće nekakve u zavojima. Također, kad smo kod toga, budući da ima DCC, ima isto poseban Nürburgring mod, jer je to auto napravljen za Nürburgring. Zanimljiva stvar kod tog moda je zapravo što za razliku od klasičnog sport moda, on omekša ovjes. Jer Nürburgring je takva staza da, valovita, zavojita i ide gore, ide dole, pa želiš malo mekši ovjes, da imaš češće kontakt sa asfaltom. Osim toga malo oteža volan i ja mislim da stavi DSG u jedan malo specifičan režim rada možda, jer znam da se nešto i sa DSG-om promijenilo u Club Sportu, omjeri brzina na neki način, ali nisam siguran kako i što. Svakako, dio razloga zašto toliko brže akcelerira od GTI-a ima veze i s DSG-om i kako je ovdje podešen. Zabavi u vožnji definitivno doprinosi zvuk. Čujete dosta ispuh iza, čujete nešto malo i motor koji nema baš neki pretjerano karakterističan zvuk, taj njihov 2.0 četverocilindraš nije sad to najljepši zvuk motora na svijetu, ali sve je lijepo podešeno, tako da u kabinu dolazi dovoljno zvukova turba i nešto malo usisa i onda ispuha iza koji je u Club Sportu malo nadograđen. Uglavnom sve je to super. Plus imaš fake zvuk, imaš takozvani sound actor, to je mali posebni zvučnik tu negdje na firewallu, znači prostor između motornog prostora i kabine, postavljen da vibrira vjetrobransko staklo na specifičan način, dajući iluziju da je zvuk motora nešto dublji. To sam ugasio, to sam dosta brzo ugasio. Mislim, ako ćemo biti iskreni, fora je da kad stisneš tipku, nekako cijela kabina zuji drugačije, odnosno bruji drugačije, ali prvi problem s tim sound actorom. Prvo, zvuči fake, drugo, počne vibrirati to staklo, a možda i neke popratne plastike toliko da u sport modu čuješ nekako krckanje plastike povremeno. I bio sam kao, jel se to nešto meni čuje? Malo sam alergičan na te stvari. Jel se to meni nešto čuje? I onda spojiš OBD naravno i ugasiš to, jer nije nešto što možeš ugasiti inače normalno kroz postavke. Moraš se malo potruditi, kupiti OBD uređaj i tako dalje. DSG 7 brzina radi fantastično, stvarno. Ovo je sad najnovija generacija, naravno, tog legendarnog mjenjača koji je kroz vrijeme rafiniran i poboljšavan i sad
stvarno odličan. Doduše, još nisu izrafinirali ono kad se polako krećete, znači baš po parkingu i slično, tad je malo onako cupkav i zna zatrzat. Pogotovo kad je auto tek upaljen i idete sad iz rikverca u drive i tako dalje, to zna biti malo onako. I adaptivni tempomat treba pohvaliti. Evo ja ću sad stisnut i on će sad vratiti me nazad u traku, upravljati za mene, tu smo na nekoj glupoj cesti, uopće nije bitno, ograničenje je 90, ja vozim 60 i vidi sad, imamo veliki zavoj pred nama, lagano on obavi to skretanje. I budući da je volan na touch, ne moraš ga ovako drmat kao kad to on upozori s vremena na vrijeme da bi trebao stvarno držati ruke na volanu, možeš ga samo ovako dodirnut i to mu je dosta. I evo nas sad na autocesti, zapravo to je baš ono područje primjene tog adaptivnog tempomata, namjestiš brzinu, pustiš volan, pojedeš neku picu ili nešto, šalim se, nemojte to raditi, ali hoću reći da je vrlo napredan i zapravo ima jako lijep prikaz toga da vidite koje trake je ulovio, koje nije, po čemu se ravna, čak može prikazati šta je kamion, a šta je auto. To nisam vidio da drugi auti u ovoj klasi pogotovo rade, tako da stvarno ne treba podcijeniti koliko je tehnologije i to dobro izvedene tehnologije i nešto malo lošije izvedene tehnologije s tim tačevima i to Volkswagen ubacio u ovaj auto. Potrošnja, degutantna tema potrošnja, ajmo malo i o tome, Mislim, to je prije svega nešto što se ovakve sportske autiće ne pita. Ok, to je kao da gospođu pitaš koliko ima godina, znaš, nekako je neumjesno. Ali ajde reću vam ako baš morate znat. Ukratko, najkraće imam long term memory ovdje i piše 9.0 sada, a bilo je neki dan 8.9. To je nakon 3.500 km. Evo, prosječna vožnja 41 km na sat. Znači, relativno spora vožnja, većinski gradska i prosjek je 9 litara, okruglo. Ali ovo je puno interesantniji način da vam predočim potrošnju, ok? Ovaj auto, izračunao sam ovo, pazite, troši točno 3 litre više nego duplo slabiji dizel. Kužite? Znači možeš voziti dizela od 150 konja koji će brujat kao dizel i koji će imati malo težu prednju stranu jer je dizelski motor teži i neće se voziti ovako sportski, ok? Ili možeš imati 300 konja i benzinski motor s puno interesantnim iskustvom vožnje, ali to te košta 3 litre svakih 100 km više. Pa vi vidite, iz moje perspektive se isplati. Ali shvaćam da nema svako takvu perspektivu i mnogima će dizel biti apsolutno bolja kupnja. Ili neki hibrid, kužite što hoću reći, ajde. Ali s dizelom imam iskustvo jer imao sam Golf 7 GTD i on mi je trošio nekih 6.4. Što bi trebalo znači da obični 2.0 TDI koji nije GTD sa 150 konja vjerojatno troši oko 6.0. A ova je na 9.0, ok, ovo je dobro za ovo. Ok, ajmo malo o problemima za kraj. Imao sam nekoliko i srećom dobro je ispalo za mene. Uglavnom, imao sam godinu dana garancije uz ovaj auto, kupio sam ga vrlo mladog sa 27.000 km, sad ima svega 40, tako da nisam imao većih mehaničkih problema, ok? Mnogi auti iz VAG grupacije ovog godišta imaju isti problem sa senzorima. Pojavljuju se neke greške da ti senzori ne rade, iako u većini slučajeva rade, samo ti baci grešku, pa radi bing bong i tako dalje. SOS sustav ne radi, parking senzori ne rade, adaptivni tempomat nedostupan, takve neke random greške. I da bi to riješio, unutar garancije samo odeš u Volkswagen, kažeš malo da ti to nešto radi, da je vrlo iritantno i oni ti promijene volan. Tako da ja imam volan iz 2026. godine. Dobiješ osjećaj kao da je auto nov kad ti je volan tako svjež. Osim toga, imam i infotainment iz 2026. godine, jer sam odlučio samo ih pitati, ajde kad to već radite, možete mi updateati infotainment na najnoviju verziju. Bili su kao ok, i to ti isto radi u sklopu garancije. Ali meni se posrećilo što je prilikom updateanja infotainment sav se zblesirao i na kraju crknuo. I budući da je to donekle njihova greška jer se dogodilo njima u rukama, dali su mi novi. I kad provjeriš hardversku verziju, to je novi malo infotainment, tako da ja, iako je auto iz 2021. novi infotainment imam koji radi malo brže. Osim toga, čuo sam nešto u ovjesu kad sam ga uzeo, malo onako preko većih neravnina je znao zaškripat, ništa pretjerano glasno, ali znalo je biti iritantno i kad imaš tako auto koji djeluje novo i čuješ tako škripanje, nije cool. Plus, imaš garanciju, odeš u Volkswagen službeni servis i šta ti oni kažu? Nisu seleni. Ja bio uvjeren da su seleni, kažem provjerite selene, imao sam Golf 7 GTD, radio je sličan zvuk, imao je DCC isto, ja mislim da su seleni. Oni kao ne, odbojnici amortizera, ali svaka čast, bilo je to, riješili i od tada se ne čuje. Onaj light bar od naprijed pogodio je kamenčić i malo mi je napuko, jedan od njih.
srećom našao sam OEM zamjenu, opet novijeg godišta od ovog modela i stavio to sam, to nije tako teško. Malo moraš neke stvari maknuti, ali stvarno nije neka drama. Tako da sad čak i malo bolje svjetle jer zapravo je ovo iz model godine modela 2022. Tako da ljepše svjetli. 2021. godište imalo je malo utišaniji taj light bar, manje je svjetlo, tako da uglavnom ovaj sad ljepše svijeti. I otišla mi je jedna ledica u kvakama. Znači svaka kvaka ovdje, što je isto impresivno, svijetli po mraku. Mislim da je to isto dio nekog light paketa, nisam siguran, nema to svaki, ali uglavnom jedna ledica više nije svjetila. Otišao u Volkswagen, oni zamijenili sve u sklopu garancije. I ispod retrovizora imate mali projektor koji kada po noći upalite auto, osvijetli taj dio poda sa nekim točkastim obrazcem. I uglavnom, on je izgledao čudno. Znači svjetlio je, ali je obrazac bio sav nekakav nikakav i to se često događa zapravo na ovim Golfovima 8 ko ima taj projektor i to su mi isto zamijenili. Sve u sklopu garancije. Stvarno super iskustvo sa Volkswagen službenim servisom i tom tvorničkom garancijom. I mogu bi sad sjesti, raditi ovo s glavom i ovo s koljenima i pokazati vam kako ima puno mjesta. Istina je da ima dovoljno mjesta za sve, za malu obitelj, a i najvažnije ima mjesta za njega na parkingu. Nije toliko zapravo kraći od onog Peugeota mog nesretnog, ali skoro pola metra ipak je, znaš, tako da dosta je kraći, lakše se parkira, lakše se s njim živi. Mislim, sve vam jasno, ovo je Golf. Sad će skoro 2 godine da je ovaj auto kod mene i znam već sebe, uskoro ću početi razmišljati o prodaji, da ga zamijenim za nešto drugo. Uvijek tako nekako mijenjam aute, malo prebrzo možda, ali zato sam kroz zadnjih 15 godina probao puno autiju. I ovaj tu je jedan od najboljih definitivno i u ovom trenutku ne mogu zamisliti ništa objektivno bolje za moje uvjete, za moje želje od ovog Golfa. Znate već zašto, sve jednostavno sam pričao već kroz recenziju, pa neću ponavljati, ali htio sam za kraj se samo zahvaliti na 100k subscribera, stvarno ovo je ludo, hvala na podršci, na svemu tome, nadam se da ćete podržati ovaj auto content, pa udarite like, preplatite se, znate cijelu proceduru, pa možda uskoro pokažem i taj drugi mystery car koji vam još skrivam. Mislim, neki su realno pogodili već na live streamovima i sve to zajedno, ali pogađajte slobodno i dalje u komentarima o čemu se tu radi kao. Možda čak i neki usisi nešto stavim na ovoga, pa možda radim neki dodatni sadržaj o Golfu, ne znam, vidit ćemo di ide budućnost, ali svakako sve ovisi o vašoj podršci, pa ako volite i ovakve videe gledat, ako vam je ovo zanimljivo, like, subscribe, znate sve i vidimo se u sljedećem. Ćao!